Mururungano wa thayu wa gikundi kiria kirumbuyagia miturire ya aria mabutitio ni murimu wa HIV na AIDS, malaria na TB wa kiungano kia NEPHAK ugitabanio kuma kibaro-ini kia Jivanji bunge o nginya igoti itugiru kaunti-ini ya Nairobi magitetia wagi wa kĩgĩna igia kubacirira mirimu iyo mugite wagi wa kĩgĩna niguo kigumo gia kwibiriria mirimu. Turenda kioria gitu turoria atiriri tucoke o haria twari na arwaru aingi HIV uambukisi mpya tondu mbeca icio no iteithagia kumenyerera ugwatanio wa HIV makiria kinya kwi nyina na mwana. Kuringana na gikundi giki kubando gwa cira igoti-ini itugiru ni seneta wa Busia Okia Omutata niguo kurugamia ngirimiti yogima wa mwiri gatakati-ini ka bururi wa Kenya na Amerika niguo gucagira kuongerera namba ya aria marwaraga murimu wa HIV na AIDS o muthenya, kwaga dawa no rigiti na gucungiriria mugiginyano wa arwaru mathibitari-ini. Kwa hivyo sisi kama watu ambao tunaishi na virusi vya ukimwi hatuwezi haibika tukiongea mambo ya ukimwi, kwa sababu ukimwi ni jambo ambayo inaathiri kila binadamu, na tunasema ya kwamba maisha yetu ni muhimu kuliko maisha ya mtu mmoja ambayo hajali wa Kenya wenzake. The other thing that we are really advocating for is a comprehensive package in the SHA for the people living with HIV. Kuringana na riboti iria yerekereirio ni kanjo ya mirimu bururi-ini kugerera ministry yogima wa mwiri mwaka wa 2025 gukinyira riu bururi wandikithitie andu milioni 1.4 aria mari na murimu wa HIV na AIDS na banene yao ari andu ethi. Ikuo cia HIV ni ikuingiha muno uria gutagi na mundu wa HIV aremwo ni gwitungata tondu andu 1.4 ti andu anini. Riria mundu ni arahota gukira guthima undu-ini make uguo ndireciria na ti gwiciria mbeca ici ciagiririrwo ni guka ithi na mbere na gutungatira andu aria wameathirika. And our message to the judiciary is that they should just take back the issues that belong to the nation to where it belongs, issues that belong to parliament where they belong, and parliamentarians should not be running to go to block even a dialogue and even discussions. Na tondu kwirago mwikiri kiratu niwe uwi barekera mubibinya gikundi kia NEPHAK kiugite gutire mundu ungitauko mathina maria arwaru a murimu wa HIV na AIDS mageragira o tiga o na makiria riria ithabu ria kĩgĩna riaga. Wagi wa kĩgĩna gia kugura dawa na kurugamirira urigiti wa murimu wa HIV na AIDS, TB o ndumwe na malaria ni undu gikundi giki kiugite ukubotumia ugima wa mwiri na gutuma murimu wa HIV kuongerereka ona makiria bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV de county-ini ya Nairobi, jitago Masi wa Dia wa Mureithi.